Banoran palping ketin konde kon lingwasme. Next report ko kon balamadan le rode ka bialing. To kon kete bom telat kurin tama. Okay. Kon diala ngach an go tam me tam be ka kon dial. Tam be ka kon dial bat gor kono bana ngach. Dara shwal ke me lungushuk kanti ke report ndan chejek. Lungushuk kanti teken kapayam shale dajo payam. Dajo payam mo ke lungushuk en walle shanga waraga paikel chala rojen chaja kep. Dajo payam ke lungushuk cha kep kuma espelayo. Chala ro kurcha tuok dio jane gwarun wang chije espelayo chigi nyingede ni SSPDF. Then from there cha dajo cha issues around it cha yo kepaken. So right now need to talk to like SSPDF chaga joirar. This is a tactic and quite use go be clear be got kadial bigger pen need and con chago de malderben. So chukum espela chago no any front we can deal control we can deal control on guada makelio. So you know di dora shalkamo dajo cha kef already. So na me la roda ki me chalat. Chana mo cha jala no bine dial bigger tekon bigger tek medekanale. Kakuja mo bukondi altika no what is the way forward? Ko ntema mi chawo jojo gwano ken all this area baga control ke bukor bu tokten chere mangai kona. Kon kir chelo la to kono te mal mben lewi ka so Sudan. So melone odi benadil tere kori kadwo bdande malder bengeje so melu ka jeno bi malu ben dan badil kep ko bom chermana ngai kona. So dormo ka lungushuk cha kep edine espelayo je report cha non wala gwada me wana kamera din te kon ga report din de kon kwen gwada me ne me goro bi angach te ga jo me chala dio je char ni jen chala de wonena ta bande ngai kene lol gat kot wa chik we ka kot en wala wa kenen ka dakten machar. So mnyono na me chala ngula political you know no na me chala ngula la legal mum like chit ke lugo dan de luka duomo gwa che we ka siasa che mangai kona shikume maraike gade ki kir so use kan gade titi ano gade bi la witness ni anyo gade pangen ngane kon te tet kare dala kon lat korin ko these people ku kon lingwa me take witness ni kane de kon tin ku ka influence kane de kon ku la rwai ni no lale jena malalat kino jin min ran whatever way de dakka jamo ka de nak la ja gore bi lat kane de kon don de lar no te ka cheng de chodien lot. So right now right corner she gade dangro ka jodana chalat wa can they are part of the witness. Canadian get Dr. Machar. Made an channel right in along. Gardang row Taban then guy can look at kot Nikajen 2016 and an core major talk, Mengai Konaka Juba. Maybe Taban by Kula come Mebakula come by president. So Chak come by president ba. O didn't take a teacher good in Obelat. Ki will look here me yadit, Jala Jam Nokajam. Chata Bancha come by president. And then Chalol got Kotalela la petroleum minister. So we all know all those things that happened that day. So right now, Garik a part of this suffering and Kunwerku Chuka Jakuan kwa target. Several times Chukonin me quite remind many a meshala tabande and guy Major yiën we to state Jenja Chop Chati that woman chairman darang a corner. I jogo no good talk on tema what is happening. Jana jogo no nene ano cha doctor machar chaja yiën cheluno cha mal chaja yiën jene dane chalat ano cha doctor machar chaja yiën cheluno cha mal chaja yiën his own word chukondi alaling mnyono ngode ano chi doctor machar chelbina la vice president nyoka me dan cha kan vice president mo
so de gu jeno lok taban so na mo kel ci taban ci nende o mi chala do taban de garam kel ku ne sun continent ki bro ila de ko reng machar am jek they can be part of it definitely ci ngai kona so wana ka lol gat ko by that time you dan me ci kore to kan nasir me cha nuere ya na ka me ci kor me to kam no raya mi kan SSPDF me to gene me kor me to den ka cha de ne SSPDF cha jo erar gwaze dan 80 young diatin ci lol gat ko chorach is the first person to speak out and nuere ke terrorist that's what he said nuere ke terrorist ke nuere kanang nat chona jogono beja kabo wojamo manu buru be so meji to the next thing chware na chwaja nasal we all witnessed that chemical we pone dana bana abna ka jana ka gat ka dong ka men etna nin ka war ka yob gane insidiary chemical ngena amany mi je mi cha por kay ke cha ja yor ye cha ya pondun la ja yoda tur ken ka tin mente ma dul wal na tin dul wal role Ethiopia de rejek even refugee camp kan ga tinte ko ne kulite kan nasir ka wune ka men mente wona ka liya ka jena mon ka jen kam kalmo ko la yor no pondu ina chi tuk so chuana nak then the next thing chu konen chu burbe chu bedak me changa chana nyomnen kono me cha comment ka kwi law Nuer community ka kubo jana kubo ke le baje control adena SSPDF jana jogo lebe biane na gwada mo ke le chu kon diala nen me shalat we are talking about things to take evidence to kon ganen kalat ken ke tukian gan Nuer tilan Nuer ki wunu Nuer to diene Nuer ke still they choose to know beacon where beacon kanak. That is a personal choice. I can say that. A choice do. Then we take a do not take it. Then you have to use it. Go down be man and go to be jack. Go and lol got called more a kana pointed a position which ana kama. Even if he's trying to, convince Kiro they make a position, that's not the right way, kaja. Ramataka God ketaka everything. La cherboka gan and coquian. Ke gare kon chiliu la gan Nuer ka nasir or somewhere there nere kon anaga fan ga everywhere ni di test nen chagale nya gan en to chagale nya ne to so there and there sharbo ko kujimo anyok when Nuer bo mi chele la when Nuer and there sharbo no kan ne ka wada pen no den be game karama mo cause game dan en kon atama a game ko reng machar again the only thing that we are seeing mi chi ne ra ro je reng machar lu reng machar la dung reng machar la re kon Riek Machar is a leader like them. Jin ne guru be a leader. You te one karama mo. You yourself try to do something. Go be community be kanenok. The reality, nigga mega nagat, la linga no ngak ten. So much ngaji no ngak te mugwa mulanga. Why don't you become like him? Lero la ramugwa la mugwa chu gunje no be kon be na and then be position be kula kan ki kule jin kule la somebody. Chi jen tada andong there and there let kije. So jin take ability which are communal already you can use that but long the chabia wojin benego bugana sien ba cholo long mo long the jin karor mi ko chaga jatan so use that be smart a chamterian kom kelamo that thing about it mitem go do look me so cha kon dia chaga la helper la loi la assistant chi kon dia be leader ne mi yang ma charge gen why not there and there kom dong there je mi charge no na deri jik but chi beter ko ka bom ka chi beter ko kune ko nak chiram yodo men da kir mi yadit wo ben wer ba kanak that's it yos ka gade konte la gade nuari taban lol gad ko kane diala ko ken yos ka ke ko ka kane tin content ben nuari bi ka torture why ka gan wer diala content ku ka la nong no won min den ka ba wona gwa oderan ko china chi ka dong da gwa no de dor mo gwa de la no ba remember ka je dono ba ji remember la betrayal kiram machin war chagalo ko right now mi kone let kon assessment ka ku garde ko no 90% chicken de vote ka garde right now 90% mo na ka election ke tar din dong da ran chi mor dong che kan de je lelo kan dong de je kwanyan but mo na ka reality ko this day mi baje ngajiran ngai ke ji ke shianga da na shanen ke ji tilla de tin bera tudo
cha ji lu lo bang lu ji ma na be ra to do ka ba joy ben ka rajo mala lar kan ujin shane de nyer bang shane de lu lo bang atel han shiran chi de lu bang akene kon ngaje no nga ka monga jin lo ran kan ni je no ram me lu ga je kwina maka mi ngi duob dana lu gi ke je kete ke eviden ti ke chong but me lu ran ke jongak no jiram me je chi chong so kon dial gwasame gor kono de ne kon dial akete kwar kon mi kon baya ke jogo no sha dob sha jabai run what do you think tomorrow na tipin ne kan woga pin pit ke won ya right cuz ngam to la le la dite medan queen enta inde ne di chinele nen kane de kon na yero da kula prod ne kula feel proud no kan to go te den wade kan la right now can you in the turn lel kan da no reject ba ko lele ana sheng logaring machar this is not the right time de la reject machar am jek it will not happen cuz de to kore na kana content jim logaring machar leave national election and then we should vote gram dana guji but charge we vote ke bi chu fear chu je use gram be do idwal ko bakula afraid and wanga wale ne be lele nana no all are human beings changa ram ton ngor da je mo commissioner da lot so gor je bi char think about what if chana ka chaka changa jack what will happen tomorrow be take a calculation chu gunye no jin ti juba ki ti gwatiten it is not a safe even la larkem chi ron nyal chi ching ron nyal kenyok bane telepon la dorar mu gijeno jen brodu tenka kwak de la larga bay bureno ni hinmonde kwadundu si torbiyeli ti dul diale jen jiram dan la kwer bune kaka tele gwa boten even it is a million people kane kone la juice cheganak where is it right now jeriar so ni jiram ngin manana tok bende charo ti dial mi ko jek ngum biya solution ka power la larke jagran ka bi corrupt bi greed jen dan ci konen bo right now so did char bujira mamo what is the way out and but ka jen shanga me banne ga baga chenga jek binamba ten and all that so gor kon char okay so that is the information ana gor de kamje ka di yen link ana gor no jin bi channel bi nyak ka bi subscribe ka bi notification ba bi to in comment mi bi chama chu ka ji an bi ta ma bye bye